سکرێ دهۆکە کو ئێژێژە دەرێن ئاواوە خڕناوی باژێڕیە لێ دروستکردنا خانیال دەوروبەرێن وی سکری و هەبوونا پیسیاتیە نەبتنە هاوڵاتیان دهۆک لێ ڕێبەبەرێن پەیوەندیدارژی دڵگرانکەینەوە ماتەشتی دزانن وەکو دیار درماندوری سکرە دووکی ژی ئاوا بێ پەتەریەت بینە ئاواهی ئەوەژی پۆشا ڕۆژێدا دێ تاثیرە خۆل سەر پێز بوومەوە کاتە هەندێک کەس گلێشی تایبەتی ئەوێ چن بۆ سەیرانە لەوانجیها جارێکا دی گلێشی تاڤژنە دەوروبەرێ vê avê û gelek wê dewroberê pîst ket û ev gilêşe tebîî dêştet vê avê de bîte eger bû pîzbûna avê û bi taybetî ev ave geleka giring e bû vexanî. اصلا وقتی تو بحیره گیچید که اشتیا سد دو که چینا به دور برد و اویدی لی هبن یعنی پسپۆرەکەی ئاواژێرزەویژت بژت باشترە ئاوا سکرێ دهۆک بە بەخواردنێ بکار نەئینن چینا بد ایدی چو شکل بو چو منطقه آوش سکه دو که بو خار نفچید چون او آوا نماز درکه نجی درکه بردوامه کوری بارک تیت سر اول مینتل سر بارانه باران دو ضرر دخوله هکه باران زور بون و سالا تیر بفرو باران بو لوی گلیشی اشوان جیا جوی حوزه همیتینی تو تین تویره واد بده اگر جارا کدی بو پیشاتی هرچند آوا بوشه تو پینا حسی بس اوی دنیا که گلیشی اینای یا دوی اگر آوا کیم بید او خش خرابترو پیش جاوه او گلیش ترکیزا وان تشتی پیس زیاده لیتید واد بده اگر بو هندی لی قسترت منطقه جی اوید گنده دولوبر افاجی وقود بجن جیرزوی تو پینا حسی او جید بده جدرک بو پیساتیا و آوی دروستکردنا خانی و vêlal dewrûrexên sikrî û hebûna wî wek cihekê geştyarî li gor gotina pisporên avê wilayetên peywendîdar di ayîndeda dêmetirsiyên mezin ser ava vî sikrî durust ket ku ek ji jêderên ava vexwarinê ye. Şêrwe Xedir Kursad News Duhok.